Tuklula king 140 volunteers rang mekisan metong king pamagmasusi ning World Water Day 2026 kapamilatan ning gewang cleanup drive keti king Abacan River king barangay Pangpang Ciudad ding Angeles inyang March 21. Ing aktibidad peni munandereng niyayaliwang aguman kabilang ing Balibago Water Works System Incorporated, 303rd Infantry Battalion Reserve, Bases Conversion Development Authority o BCDA, Soliman EC, Nagkakaisang Guardians, Araw ACI at ing Barangay Pangpang at Local Government Unit ning Angeles City. King kabilugan a kolektada renganggang partisipante ing 158 sako ning plastic at aliwa pang basura iba't king ilog. Meto nga takbang para king environmental protection at river rehabilitation. Mekisan metong muna man king aktibidad dina Barangay Captain Carlos de la Cruz ning Barangay Pangpang at nagkakaisang Guardians President Sunny Dobles. Agpangkareng organizer, maulagayang makanining community-driven efforts bang panatili ing kalinisan kareng pinadagusan danu matapasik na nga ning awareness king water conservation. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.